Kadai ka Akashwani Shillong ka khubor ban pulelu Elma Arwar. Kimat bakongsan jong khubor menta ka step ka apnyo tari ujiliu kilong. Penpau jingkoro rumintirang badu kari Narendra Modi ha ka culture bat kamariang ya ka janrin dia balabu dak GI jong ka jilla meglea. Lagake ya ka International Day Against Drug Abuse and Illicit Trafficking ha kalang ka perthai lembat ha kari bat ka jilla. Kerpat Menteri Sarkar Jilla uba polling do ya ki kenhun siang bahlang bakin long kiba kham husian habayalei bat kimat kiba kia kum kejing ka japut hapadeng ki jilla bat wandra hadu shipotili takma kilong yelakai ka jilla meglia kibala mikmat ya kari ha ka Asian Muay Thai Championship 8,000 ka khubor ka babnya Menteri rang badu kari Narendra Modi ulakam ya ka jingkodor ha ka culture bat kamariang jong ka sil rendia balabu dak GI jong ka meglea da ka babatay ya kum kadak ka baklan jong ka pateng jong ka jilla bat ka jingtray kti ka badal kor ha ka shithi balat ho sho Menteri rang ba ka jilla u konrat sangma Menteri rang badu kari ulapen pau ya ka jing sokumen halo ka jing ai so bha ya ka rendia ka balathan ya ki kinthei long thaijan jong ka Riboy district ka bala ai ha ka sinduk bala shna kerpang da ka designer brand kini ho ka jing sogu bapila IT ya ka wei ka jain rendia kadak jong ka riti ka dustur jok bat ka jing sarong jong ka jil la meglea latho Menteri rang badu ha ka ni ka shithi jong Narendra Modi ulakdo ya ka jing dawa ka banangki ha ka pathe ya ki mar ki mata ki ba omtang bakila ban penne pensa ya ka mariang henre ki longu ki bala ban penne pensa ya ka emlang ka salang haba itu ya ka ci ai tak bala ai sa ka rendia Menteri rang badu ulaong ba ka dei sa ka wei pat ka senjam ka bapen pau biang ya ka jingkut jumut jongki ban penyar kun kini ki mar ha ka pathe Menteri Khana jong Sarkar Padang beripet ya katalat Social Justice and Environment UBL Burma hinin kesini ulaong bapalat katsau klormut kibriu hakaleng geri kilayaso batkan Nasha Muk Bharat Abhiyan hadu mendarasngi ule Menteri Khana Sarkar Padang ula benrapu bapalat saulak teli kejaga puliru la shimbenta ha kene ka campaign ya kene UBL Burma ulaong ha bakren ha kejingelang ha kesni rakhi ya kesni persya ya kejingdi rock berkejing khebaan ne ke International Day Against Drug Abuse and Illicit Traffic kabalalong Hanong ba New Delhi. Habakan siya pang ngajima na kajingdi drug o varma ulaong ba udrok ompens niyo tangya ubriw henry ya ke imlang salang baro kaway. Menteri Khana Sarkar Padang ulakan thoru ba kajak benriw kalasaki ya ki babun kisamla ki blangop ha kajingdi drug ba wanra ya kajingdu nong ya kajingni ba khanglat ya kajingroy jong kajak benriw. Uvarma ulakan turu ya ki patba banshim ya kajingkular persya ya kajingdi drug ba banshim ya kajinglong ki babha ha kajing im gabaman na kasngi kajala meglea ha rengkat ba kapathe baro kawai kalaraki ya kasngi persya ya kajing di drug ne kajing khai bi an ne International Day Against Drug Abuse and Illicit Trafficking ha kaleng kajala ka office jong West Girls District Social Welfare but district Salkap Hub for Empowerment of Women kilaraki ya kasngi persya ya kajing di drug but kajing khai bi an hinang kasngi ka aflutri ujilio ha ka school jong ka Captain William hatura ha rengkat kajing don lang ka Florina Boro MCS Additional Deputy Commissioner Katura Kum Kakongsan. Kapang Padang jong kajingaki ya kani kasngi mentau snem kalong breaking the chain, prevention, treatment and recovery for all. Nakalyang ga Maduna Onassis Tisangma kabadayru ka District Social Welfare Officer Katura haba ajing kran hakani kasngi kala ay kublay ba kala pinparu ya kajing koridor jong katay kasngi. Kani ka District Social Welfare Officer jong Katura kala kenturu ya baro banshim ya kajing kular persya ya kajingdi drop Social Office jong District Social Welfare Officer West Castles haringkat kajingat trailang bat ka Office jong Superintendent of Police Eastern West Castles District bat ka District Sankalp Hub ban pingkut body kinthe hapo ka Biti Pachao Biti Padhao awareness kilaraki ya International Drug Day Abuse and Illicit Trafficking hakahol jong Kamairang Presbyterian Higher Secondary School Shusuru kum sibentang Bandon bentalang ya kajing rakhi ya kani kasngi ka office jong District Social Welfare Officer West Giant Hills District ringkat kajing trailang bat ka District Administration bat District Sports Officer West Giant Hills District Jowai kala pelong ya ka marathon ka pelatip kum ka Run Against Drug Abuse and Illicit Trafficking kani gadai ka Akashwani Shillong gabalang shpi ya ka khubor
Umungki rang ma kajilna ukon rat kesang ma hiling kesni wilayah Cherryboy District ban play ya ki atli ki jingtei balashna thmai jongka Community and Rural Development CNRD block habhoi lembong CNRD block ban ka jingtei thmai jongka umling CNRD block ukon rat sama ulap li ningkong ya ka ying thmai jongka bhoi lembong CNRD block ka badon hakasnong lundai khla bat ula IT ya ka jing kle ban play Yaka ha ukolbot syanap usipai bala songthat ubala sim benta ha kitma Indo Pakistan House nem khat khandai span husan bar ula pleru ya ka jingsna CNRD block hasnong umling ha ka jingkran gejong u ukonar sangma ula penpau ba ka desik kalong badan bok benyo ya ka kat lingsun ha umroi ka bala yo ya ka jingmang pisa ka balong sang spa klo tingga na ka benta ban pen he ya ka jingthu kalong ban kintiu kanan ya ka kat lingsun ban manla ban kit ya ki lingsun ki bakham he ka bala khni lenti ba kanwan ra ya ka jimentoy ka bakraw ki pai ba karibhoy bat ya kathan khasi ba he namar kan pensuk ya berpenyeso bat ki kat lingsun hakalan kari India ha kasmi pli ya ka jingtei thmai ukon rat ulak do ba ki dan sap hundu tili ki jingtei thmai jong ka CNRD block ki balangshna hakalan ngejela ha ka ba ka jingbei tingka baro kalakot syaka shispa lifeson klur tingka nalo kata ka sarkar kelabu pisa sa sapo klur ban penma shu bat ban kintiu ya ka jingtei ka kedan block na ka ba ya ka rukom tre ka bakhamha na ka benta ki ofsa barban pintikna ya ka jingpin poi ka papaka ya ka jing shakri pinroi shakishnong hakal leng jalla meglayam o mentri kajala megelya ubadeiru unong aiktian ke MDA uba polling dot heling kesni ulakarpat ya kikinhun sang balang bakinong ki bakham husiar habayade bat kimat ki bakhya kum kajiya ka japut apleng gijala bat banum penongkam ya soka jela kum ka ponching bang haba ajing tip halor ka jingja halapang uba pol ulaitu bak sokar kedang tre bentumbet ya kani ka jing bat ka porlok jongka ka jela asam halor kikinhun sang balang ki bakantho ya soka jela ulong bakani jingna kadon daki post nem ringkat bat ha ka jaka banherma ya la ka jong sarkar ki ban persang banya trailang banwat ya ka jaka banya trailang uba pol le thuru baki pulik ke jela ki la sim khia ba ya ka jingja badang ja sian halapangam ha west jantis bat kidang ya sim khia ba ya ka ni jingja ka Central Board of Secondary Education kalap menbena baya ka kelas 10 board exam on pelong haki atem bat ban sedang narus number 1 katkum kini kerukom trekam ke batmai ke examen ke baningkong kanlong hau benai rempang ban kanlong ke badongkam na ke benta baro ki kana school kan ba ke examen ke baar hadin kanlong hau benai jimang bat kanlong ke bala banjit na ke benta kitu kisama puli ki bawa kwa ban kentiu ya ke jingla jongki la pentip ru babaro ki khana ki bapas on sha ru ya ki ban penbha ya ke jingla jongki ha kanu na ki lightly ki subject na do ka science mathematics social science bat ki languages ya ke result na ke benta ki atli ki benta on sa penbana hau benai yoyong bat benai jileu na kalian menteri katnat puli puthi ke sarkar pedeng udah mendera pradhan la penpau ya ke jingero ya kani berulaong bakani kalong kum kesinjam ke badang kamha berula benrap du bakani kan penduna ya ke jing ke examen bat kan airu ke jinglong ke bakham jam bat ban penroi ya ke jinglong jingman ha ke jing puli ke ba kemen jong ki khna ya le exam kisipai jong ke Indian Army bat ke Assam Rifle ringkat ke jing trailang bat ki pulit ke Manipur ki pulit ke Central Reserve bat ki bon pahara khapur ki lasdang ya ki kamsim kiat ke bala pensyong nong rim ha ki jakal lum bat them jong ke jela Manipur ki pulit ki layathu ba ke jing khandra ke bala penlong ha padeng ke khandro terik ujiliu hadu ke arpu terik ujiliu ha ka than Thobal Bishnupur Kakching Kamjong Tengnopal Senapati Imphal East bat Imphal West kabala penlong ya kajing kami khatnyu mut kibriu bal layo ru ban kulub ya kilai tili kitiar IED bat up south tili kitiar permensau ba kantup ya kitiar penbethei ki rifle ki pistol ki mortar ki grenade bat ki wei kitiar ma ya kini ki brig bala shakem bat ya kitiar ki balayo kurup la IT no syaki pulit ke Manipur kisamut kisamla yele kai na kejela megilya ki bala mikmat ya kari ha ka Asian Muay Thai Championship 8000 apsan ke balalong nadu ka apho tarik ujilio hadu ka apho tarik ujilio 8000 apsan ha Thai Vietnam lawan phai sya kejela hin kesni da ka jingjob ke bala khor hadu sipho tili kita kama kini gilong yele kai kilai mikmat ya kari hapo kalama jong ke Muay Thai Association of Megilya balayalam duba Angeles
Wilson bat ubala syakrihu kumu presiden bat kum coach jong kani ka kinhun kato ka khubor kalakut ka bawan chepi na ka studio jong ka Akashwani Shillong bat sakin dia por ni seso bat ka Akashwani Delhi na ka benta ka khubor ha ka tin hindi bat bot bat sa khubor ha ka tin pareng kani ka dei ka Akashwani Shillong